Dobar dan i poštovanje i dobrodošli na kanal Dnevnik jednog astrologa. Da vidimo šta su nam danas sve spremile naše drage zvezdice sa neba. Dnevni podsjetnik za dobre vibracije, utorak 9. april. Današnji Marsov dan nam počinje u ranim jutarnjim satima sa konjunkcijom između Meseca, retrogradnog Merkura i asteroida Amor, svi zajedno na 24. stepenu Ovna. Posle toga Mesec prelazi u prazan hod i kasnije u 1:30 popodne prelazi u znak svoje egzaltacije, znak Bika. I malo kasnije naleće preko napetog aspekta kvadrata na Pluton iz Vodolije. I pred kraj dana će se družiti sa asteroidom Karma na 5. stepenu Bika. Energije Meseca, retrogradnog Merkura i Amora na 24. stepenu Ovna nam od ranog jutra pa tokom celog prepodneva donosi neke vesti i informacije koje su do sada kasnile i zbog kojih ćemo se osjećati dobro. Za neke to će biti lepa vest o nekom pozitivnom razvoju situacije vezano za posao, na primjer promjena poslovnog ugovora ili pak konkretno nova poslovna ponuda. A za neke to će biti lepa romantična poruka od simpatije, za neko platonsko druženje i izlazak, ili pak iznenađujući emotivan razgovor sa lepšom jačom polovinom, koji će vas uveriti u iskrenost i pozitivne namere te osobe prema vama. Prazan hod Meseca u Ovnu nas savjetuje da usporimo koliko god je moguće, jer trenutno nije vreme za ništa novo i da bi bilo dobro da se na kratko odlože svi planovi. Ne brzajte, usporite, sedite, promislite. Ne slušajte previše svoj instinkt, ako treba na silu mirujte, meditirajte, sedite i ćutite. Ne tražite savete jer iz nesvesnog inata ih nećete ni poslušati. Kada Mesec bude prešao u znak Bika, sve se menja. Napetost prestaje, nervoza nestaje. Spremni smo da više vremena posvetimo sebi, sitnim životnim radostima, ali isto tako imamo i bolji uvid u naše finansije i šta treba još da uradimo kako bi se one kako treba stabilizovale, pa tako i uvećale. Mesec i asteroid Karma u Biku u kvadratu sa Plutonom iz Vodolije nas popodne i uveče stavljaju na jedan važan sudbinski test, koji će biti vezan za naše emocije i osjećanja. Ovo će biti neka situacija ili čak situacije koji će od nas da zahtevaju da se emotivno pročistimo i oslobodimo svega onog negativnog, ali naravno to će doneti i izraženu ranjivost. Ova kombinacija Meseca Karme i Plutona je i na neki način blagoslov, jer nam pomaže da se trajno oslobodimo svog đubreta koje se nagomilalo u nama zbog nekih loših perioda vezanih ili za dom, ili za porodicu, ili za ljubav. Do sutra i ponovnog slušanja. Puno sreće i puno dobrih vibracija. Želim vam vaš Mišonja, večiti putnik.